자, 기도하시라고요, 기도. 사실 минь бид яг энэ цаг мөчид эзэн таны өмнө ирж байна. Өнөөдөр эзэн минь таны үгийг ухлах энэ цагт эзэн та өөрийн ариун сүнсийг үнэхээр дүүрнээс дүүрэн байлгаж хүн бүрийн зүрх сэтгэл та илчлэлтийг та өрөөж өгөөрэй зааваа. Үнэхээр таны үгийг суралцаа цаашдаа үнэхээр таны үгийг бас бусдад заа таны ариун үйлчлэлд баттай зогсоход маань та биднийг удирдах өгөөрэй. Бүх алдрын зөвхөн танд ахалтгай гэд эзэн Есүсийн нэрээр даатгангуйн залбирч байна. Амен. 네, 감사합니다. баярлаа. 자, 오늘 또 욥기 또 강의 시작합니다. За Йов ном үргэлжлүүлээд үзэн. 네, 오늘은 욥기 1장 20절부터 보겠습니다. За Йов номын 1-ийн 20 дугаар эшлэлээс эхлээд үргэлжлүүлье. 네, 욥기 1장 20절에 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 경배하며 가로되 내가 모태에서 적신이 나왔사온즉 또한 적신이 그리로 돌아갈지라. 주신 자도 여호와시오 취하신 자도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 하고 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하니라. 22절까지입니다. 22 дугаар эшлэл. Тэгэхэд Йов босож нүмергөө урж толгойн үсээ хусуулан газар унаж мөргөхдөө нүцгнээр би ихэнхээ хевлэгээс ирсэн нүцгнээрээ би тийшээ буцах болно. Өгсөн нь эзэн авч одсон нь эзэн тул эзний нэр алдар шиг гэв. Энэ бүхэнд Йов нүгэл үлдсэнгүй бурхныг буруутгасангүй. 네, 욥이 많던 재산과 또 자녀들까지도 다 이제 죽고 난 다음에 욥의 그 신앙이 나타나 있습니다. Хийж байгаа. Хийж байна. Йовийн одоо саяны ишлэлдээс харах юм бол Йовийн одоо юу нөгөө итгэл үнэмшил те үнэхээр жинхэнэ байсан. Тэрний итгэл үнэмшил нь л үнэхээр цэвэр үнэнч байсан гэдэг нь маш тод харагдаж байгаа ишлэлүүд байна. 네, 오늘 그래서 다섯 번째로 20절로 22절까지는 욥이 큰 환난을 신앙으로 이긴 내용입니다. За энэ хэсэг болохоор Йов номын 1-р бүлгийн 5 дугаар хэсэг байгаа. За энэ хэсэг болохоор Йов агуу итгэлээр зовлон давж гарсан нь гэдэг хэсэг байгаа. За нөгөө орчуулагч арай өөрөөр гарчгийг хэлж өгсөн байж магадгүй. 네. 그 욥은 그 자기의 그 재물에 대해서 이렇게 다 없어지고 또 거기에다가 자녀들까지 다 죽었기 때문에 욥은 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려서 경배했다고 그랬습니다. 20-р ишлээс харах юм бол Йов нөгөө асар их ид хөрөнгөтэй байсан. Тэр нь ингээд байхгүй болсон. Дээрээс нь үр хүүхдүүд нь ч гэсэн үхэж үргэлдээд асар их одоо гай зовлон Йовд тохиолдсон байгаа. Тийм учраас Йов босоод нүмергөө уурж толгойн үсээ хусуулан газар унсан гэж байна. 이렇게 그 겉옷을 찢고 머리털을 밀은 것은 하루아침에 아들, 딸을 다 잃어버리고 아주 기가 막혀서 슬픔과 그 안타까운 표현을 한 것입니다. Нүмергөө уурж толгойн үсээ хусуулна гэдэг нь болохоор ерөөсө ганцхан өдрийн дотор хамаг одоо юм алдаа дээрээс нь үр хүүхдээ хүртэл алдчихсан болохоор үнэхээр арга барж цөхөрж тийм ээ зовсондоо шаналсандаа хийсэн үйлдэл юм ба. 당시에 그 이방인들은 그 어떤 그 종교적 그 의식으로 인하여 어떤 극심한 슬픔의 표현을 할 때 자기 몸을 베거나 또 그 옷을 찢는 그런 행동을 했습니다.
Тухайн үед харь үндэснүүд болохоор ямар нэгэн гай зовлон учрах ч юм уу тэгэхээр тийм үед болохоор ингэж хувцас урж тасдах ч юм уу эсвэл өөрийнхөө биеийг хэрчих гэх мэт тийм одоо зан үйлийг хийж одоо тэр өөртөө авчирсан тэр гуниг зовлон шаналлаа илэрхийлдэг байсан байна. 욥도 하루아침에 아들, 딸을 다 잃어버렸기 때문에 아주 그 안타까운 마음과 그 슬픔의 표현으로 이렇게 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려서 경배했습니다. Йовийн хувьд ч гэсэн мөн адилхан ганцхан өдрийн дотор хамаг зүйлээсээ хагасж салаад үр хүүхдүүдээсээ хүртэл хагасж салсан тэр одоо эмэгнэл уу гашууга ингэж нүмергөө уурж толгойн үсээ хусуулснараа илэрхийлсэн байна. 땅에 엎드린 것은 그 자신이 아주 티끌과 같은 자로 여기면서 낮아져서 높으신 하나님을 경배하는 자세입니다. Энэ газар унсан гэж тий газар унаж бүргсэн. Энэ газар унсан гэдэг нь болохоор үнэхээр өөрийгөө тэр төгс хүчит агуу бурхны өмнө үнэхээр тоос шороо шиг тийм өчүүхэн нэгэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрж өөрийгөө хамгийн дорд болгож байгаа тэр даруй зүрх сэтгэлийн илэрхийлэл юм аа. 보통 사람 같으면 이런 상황을 만났을 때에 아주 뭐 정신이 없었을 것이고 또 하나님을 원망하고 욕했을 것입니다. За хэрэг одоо өөр хүн те яваас өөр хүн байсан бол ийм их гай зовлон учирсан үед бол хөвчлэн одоо бурханд гомдлож те яагаад надад ийм зовлон учруулав энэ төр гэж бурхныг буруутгах байсан баг. 그런데 욥은 오히려 하나님을 경외하면서 경배했습니다. Гэтэл Йоб болохоор яг эсэргээр харин ч бурхныг хүндлэн мөргсөн байгаа. 이것이 바로 욥의 귀한 신앙입니다. Энэ бол үнэхээр одоо эрхэм нандин гэж хэлж болох Йобын итгэл ба. 욥은 물질을 의지하고 살거나 또 자녀들을 의지하고 산 것이 아니라 오직 하나님 한 분으로 만족하면서 살았기 때문에 물질이 없든 또 자녀가 죽었든 그것 때문에 신앙을 버리지 않았습니다. Тэр Йоб болохоор тэр эд хөрөнгө чинь балсал өөр хүүхдтэй итгэж найдаж амьдраагүй зөвхөн эзэн бурхандаа итгэж найдаж эзэн бурханаа түшиглэж амьдрдаг байсан учраас тэр эд хөрөнгөтэйч байсан хөрөнгөгүйчсэн өөр хүүхдтэйчсэн өөр хүүхдгүйчсэн ерөөсөө түүнээс үл хамааран зөвхөн эзэн бурханаа хүндлэн мөргөж амьдрдаг тийм итгэлтэй байсан. 그래서 욥이 이제 하나님 앞에 땅에 엎드려서 뭐라고 말했냐면 21절에 내가 못해서 적신으로 즉 알몸으로 나와 싸운즉 또한 적신이 그리로 돌아갈지라 주신 자도 여호와시오 취하신 자도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지어다 이렇게 말했습니다. Тэгээд Йов газар унаж эзэн бурхандаа мөргөхдөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нүцгнээр би ихэнх эвлигээс ирсэн нүцгнээрээ би тийшээ буцах болно. Өгсөн нь эзэн авч удсан нь эзэн тул эзний нэр алдаршгэ гэж эзэн бурхныг алдагшуулан магтаж мөргсөн байна. 네, 이것은 자기가 이제 어머니 배에서 나올 때 알몸으로 적신으로 나왔으니까 세상을 떠날 때에도 알몸으로 간다는 뜻입니다. Эхээс төрөхтөл би юу ч гоо нүцгнээрээ л төрсөн эндээс явахтаа ч гэсэн би нүцгнээрээ юу чгүй буцах болно. 자, 여기서 이제 욥의 신앙을 한번 구체적으로 한 세 가지로 한번 살펴보겠습니다. За тэгээ энд гарч байгаа энэ одоо Йовын хэлсэн энэ өвчлөөс бид нэр Йовын итгэл үнэмшлийг нь 3 зүйл дээр толгуурлан авч үзье. 욥은 첫째로 자기의 물질과 또 자녀들을 다 하나님의 것으로 여기는 신앙입니다. Нэгдүгээрт нь Йов өөртөө байсан эд хөрөнгө болоо үр хүүхдээ бүгдийг нь бурхных гэж хүлээн зөвшөөрсөн итгэл үнэмшилтэй байсан. 그 많던 그 재산도 내 것이 아니라 다 하나님의 것이라는 그런 신앙입니다. Тэр их эд хөрөнгө нь бол ерөөсөө минийх биш харин бүгдээрээ бурхных юм аа гэж тэр хүлээн зөвшөөрч байсан. 이제 우리에게 이렇게 많은
물질을 주셨을 때에도 이거 내가 열심히 돈을 벌어서 이렇게 재산을 많이 벌었다고 생각하지 않고 하나님께서 나에게 주신 것이다. 이렇게 믿은 겁니다. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хэрэг одоо жишээ олгоод ярих гэвэл бид нар маш их одоо баян чинэлэг амьдрч байлаа гэж бодоход тэр баян чинэлэг амьдрал маань тэр эд хөрөнгө маань болохоор би ажил хөдөлмөр хийгээ цалингаараа цуглуулж хороо өмсөө хуглан байж олж авсан эд хөрөнгө биш. Энэ бүхэн бүгдээрээ эзэн бурхных юм аа гэж хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг юм. 재산을 많이 모을 수 있는 것도 하나님께서 나에게 건강을 주셔야 되고 또 그 재산을 모을 수 있는 또 재능도 주셔야 됩니다. Ягаад гэвэл хэрвээ бид нэр одоо тэгж одоо ажил хөдөлмөр хийгээд эд хөрөнгө хураасан байлаа гэж бодъё. Гэтэл тэр ажил хөдөлмөр хийхэд эрүүл мэнд юм уу альсгүй бол одоо тэр ажил олох тийм одоо цалинтай ажил олох тэр боломж энэ бүхнийг бурхан хангаж өгсөн учраас бурхан тэр бүх үд хаалгыг нь бэлдэж замыг нь тавьж тэр ажлыг надад хийлгүүлж байгаа тэр цалинг надад ингэ олгуулж байгаа энэ бүхэн тэгэхээр бурхан л одоо цаанаасаа бүгдийг нь хангаж өгсөн хэрэг юм аа. 욥은 믿음이 있었기 때문에 하나님께서 그 재산을 많이 주신 것이라고 많이 주신 것입니다. Йовын хувьд бол тэр асар их итгэлтэй байсан учраас бурхан түүнд тэр итгэлийнхээ дагуу тэр эд хөрөнгийг ч гэсэн арвин ихээр өгсөн байгаа юм. 근데 하나님이 도와주지 않으면요, 이 가축들도 이렇게 번성할 수가 없습니다. Хэдийгээр бурхан тэр эд хөрөнгө мал дуусыг өгсөн байлаа ч гэсэн тэр бурхан л туслахгүй бурхан л одоо нэгүүлсээ үзүүлэхгүй бол тэр мал сүрэгч гэсэн өөртөө аяндаа тэгэж өсөж үржээд байхгүй шүү дээ. 만약에 똑같이 가축을 키웠어도 어떤 사람은 가축이 자꾸 새끼도 번창하고 해서 많이 늘어나는데 어떤 사람은 자꾸 새끼도 죽거나 또 뭐 병들거나 또 도둑맞거나 뭐 또 유산하거나 이런 일들이 생겨서 점점 더 재산이 줄어들 수 있습니다. Тэгээд зарим хүмүүс ингээ харьцуулж авч үзэж болно. Хоёр одоо адилхан малчин байлаа гэж үтэй. Гэтэл нэг малчин айлынх нь болохоор мал сүргэн өсөөд төллөөд ингээд улам арвжаад байдаг. Гэтэл нөгөө айл нь болохоор адилхан малчин айл хэрнээ мал нь ингээд одоо өхөж үүрэгтэл өвчин тусаад альсгүй одоо чон нохоод одоо идүүлээд альсгүй төлөл олигтой авахгүй альсгүй хулхаа зэлгээд алдаад ингээд мал сүргэн улам хорогдоод байна гэж бодъё. 그러니까 뭐 돈을 버는 것도 내가 열심히 노력한다고 돈이 벌어지는 게 아닙니다. Үүнтэй адилхан мөнгө олохын хувьд ч гэсэн бид нэр одоо байдгаараа хичээж зүтгэж хуруу өмсөө хугалаа гэд мөнгө тэр хэмжээгээр олдоод байдаг юм биш ээ. 하나님께서 돈을 벌 수 있는 건강이나 또 사람이나 직장이나 모든 환경을 허락해 주셔야 할 수 있는 것입니다. Тэгээ бурхан тэр бүх одоо болцол нөхцөлийг нь хангаж өгч тэр орчныг нь бүрдүүлж одоо тийм ажлын газартай холбоож тэр ажилд намайг оруулж бас тийм хамт олонтой болгож бас тэр цалингаа одоо харамгүй цаг тухайд нь тавьдаг тийм даргатай уулзаж учруулж гэх мэтчлэн ингээд бүх одоо энэ нөхцлүүдийг бурхан бүрдүүлж хангаж өгч байж л би тэр мөнгө над руу орж ирнэ шүү дээ. 그러니까 욥에게도 하나님께서 이런 모든 환경을 다 허락해 주셨기 때문에 욥이 이렇게 큰 부자가 될 수 있었던 것입니다. Тэр Йовын хувьд ч гэсэн яг адилхан тэр бүх одоо болцол нөхцөлийг бурхан бүрдүүлж өгсөн учраас Йовын тэр эд хөрөнгө нь тэгж арилжиж чадсан байгаамаа. 또 자녀들도 하나님이 다 지켜주시고 하나님이 또 믿음을 주셔야 됩니다. Өөр хүүхдийн хувьд ч гэсэн бурхан бидний өөр хүүхдүүдийг хамгаалж тийм ээ бас итгэлийг ингэж сахин хамгаалж өгч байж л одоо бидний өөр хүүхдүүд сайн сайхан явнаа. 다만 우리는 부모된 사람으로서는
자녀들을 항상 위해서 기도해주고 믿음으로 잘 양육해야 됩니다. Харин эцэг эхчид бидний хувьд болохоор тэр үр хүүхдүүдээ одоо өсгөж боожуулах тэгээд бас итгэлийг одоо өвлүүлж өгөх, итгэлийн одоо итгэл дотор сурган хүмүүжүүлэх энэ ажлыг бол бид нэрийн зүгээс хийх ёстой. Одоо үр хүүхдүүдийнхээ төлөө бас байнга залбирах үүрэгтэй. 자녀들에게 믿음을 심어줄 생각은 하지 않고 뭐 세상 지식이나 또 다른 것을 주는 것은 그것은 자녀들을 올바른 길로 인도하는 것이 아닙니다. Үр хүүхдүүдтэй өөрсдөө итгэлийг өвлүүлж өгөхийн оронд энэ дэлхийн одоо эрдэм мэдлэг одоо юу байдгийг тий эрдэм ухаанаар дүүргэж дүүргэх гэж ингэж улаарах нь бол тийм сайн эцэг эхийн жишээ биш юм аа. 근데 욥이 이제 하루아침에 다 모든 재산도 잃고 자녀도 다 죽은 것은 하나님께서 욥의 믿음을 드러내기 위해서 이렇게 사탄을 통해서 시험한 것입니다. Тэгээд Йовийн хувьд болохоор ерөөсөө нэг дор ингээд хамаг эд хөрөнгөө алдаад хамаг үр хүүхдээж гэсэн алдсан байгаа. Энэ явдал яагаад Йовд тохиолдох болсон бэ гэхээр бурхан үнийг зөвшөөрсөн. Яагаад зөвшөөрсөн бэ гэхээр сатан тэр Йовыг буруутгаад байсан учраас бурхан Йовийн итгэлийг нь одоо ил болгож бүгдэд харуулах гэсэн зорилготойгоор Йовд тэр зовлон өгөхийг сатанд зөвшөөрсөн байна. 네, 욥은 이렇게 엄청난 시련을 당했어도 어리석게 하나님을 원망하지 않았습니다. За тэгэхээр Йовд бол ийм аимшигтай гайваа гамшиг асар хүнд ийм сорилт тулгарсан ч гэсэн Йов ерөөсөө бурхныг буруутгаагүй. 오히려 하나님을 찬송했습니다. Харин ч бурхныг магтсан байгаа. 만약에 우리가 그런 상황에 처했다면 우리도 이렇게 하나님을 찬송하고 원망하지 않을 수 있을까요? Тэр бидэнд ийм явдал тохиолдсон бол бид нар бурхныг ерөөсөө буруутгаж гомдлохгүйгээр харин ч бурхныг магтаж түүнд магтаал хүндлэлийг өргөж чадах байсан болов. 아마도 욥과 같은 이런 신앙을 가지는 사람이 아마 많지 않을 것입니다. Яг Йов шиг ийм одоо агуу итгэлтэй хүмүүс тийм ч олон биш баха. 그래서 여호와의 이름이 찬송을 받을지어다. 이게 모든 것은 다 하나님께서 하신 줄 믿은 것입니다. Эзний нэр алдаршгэ гэж хэлсэн байгаа. Бүх зүйлийг одоо эзэн бурхан өөрөө л мэдээд хийж байгаа гэсэн тийм итгэл Йовд байсан. 나에게 풍성한 물질을 주신 분도 하나님이시고 또 그 물질을 또 거두어 가신 분도 하나님이시라는 것을 믿은 것입니다. Түүний итгэл бол надад ийм ариун их эд хөрөнгө өгсөн нь ч бурхан тэр өгснийгөө эргүүлээд авч оддгоо ч гэсэн бурхан юм а гэсэн итгэл Йовд байсан байна. 그러니까 모든 것을 하나님이 하셨다고 믿는다면은 감히 원망할 수가 없는 것입니다. Тэгэхээр ерөөсө бүх зүйлийг бурхан өөрөө хийж байгаа гэсэн итгэл байх юм бол ерөөсө бурханд гомдлож чадахгүй. 우리가 하나님의 하시는 일에 대해서 원망하거나 불평할 수 있겠습니까? Бид нар бурхны хийж байгаа зүйлийн эсрэг хийж байгаа ажлынх нь эсрэг тэгж бурхны буруутгаж гомдлож чадна гэж үү? 근데 하나님은 다 하나님의 뜻과 계획대로 모든 것을 이루어 나가시는데 사람이 원망한다는 것은 자기 생각대로 안 되기 때문에 그러는 것입니다. Бурхан бол өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө төлөвлөснөөр бүх зүйлийг хийж яадаг. Гэтэл түүнийг нь одоо хүн эсэргүүцээд бурхныг буруутгаад гомдлож байна гэдэг бол хүний өөрийнх нь хүслээр болоогүй учраас л бурхныг буруутгаж байгаа хэрэг юм. 그래서 내 생각, 내 주장은 다 버리고 하나님의 뜻대로 순종하는 그런 사람이 그게 믿음 있는 사람입니다. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр хүслийг өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг бүгдийг хойш тавиад хаяад зөвхөн бурхан энэ бүхнийг хийж байгаа гэсэн тэр бурханы хүсэл төлөвлөгөөнд итгэж дагах нь бол жинхэнэ итгэлийн хүн юм аа. 자, 욥의 신앙 두 번째를 보면은 그 물질과 자녀보다 하나님과 하나님의 뜻대로 되는 것을 더 사랑하고 그 뜻을 생명으로 삼고 사는 신앙입니다. За хоёрдугаар нь Йовийн итгэлийг юу гэж харж болох вэ гэхээр 다시 말씀해 주세요. 그 물질과 자녀보다도 하나님과 하나님의 뜻대로 되는 걸 더 사랑했다는 거예요. Эд хөрөнгө үр хүүхдүүдээсээ илүү
Бурхныг хүслийн дагуу болоход илүү ихээр баярлдаг тийм итгэл байсан. 이게 Эд хөрөнгө үр хөвгтдээ баярлах биш. Тэднээсээ илүүгээр Бурхны хүслийн дагуу бүх зүйл болоход баярлдаг тийм итгэл байсан. 그러니까 욥은 뭐 물질 의지하고 물질을 더 좋아하고 산 사람이 아니라 하나님을 더 사랑하고 하나님의 뜻대로 산 사람이란 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл Йоб бол тэр эд хөрөнгөнд хайртай тийм хүн биш. Тэгээ эд хөрөнгөнд баярлдаг тийм хүн биш. Харин Бурханд илүү хайртай, Бурхны хүсэл бэлэгдэхэд илүү баярлдаг тийм хүн байсан. 자, 욥의 신앙 세 번째를 보면은 하나님께서 하시는 일은 모두가 다 유익하다고 믿은 것입니다. За 3 дугаарт нь Йовын итгэлийг юу гэж харж болох вэ гэхээр Бурхны хийж байгаа бүхэн ашигтай, тустай гэдэгт итгэдэг хүн байсан. 그리고 하나님께서 제일 좋은 것으로 주시는 줄로 믿은 것입니다. Тэгээ бас Бурхан бол хамгийн сайныг нь өгдөг гэдэгт итгэдэг байсан. 하나님께서는 우리 성도들에게 가장 좋은 것으로 주실 줄을 믿으셔야 됩니다. Тэгэхээр Бурхан итгэгч биднэрт хамгийн сайныг өгдөг гэдэгт бид нар итгэх ёстой маа. 로마서 8장 28절 말씀 한번 참고해보겠습니다. 로마서 8장 28절. За Ром намын 8:28-ыг харцгаая. 로마서 8장 23절에 보면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Ром 8:28 дээр Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилтдаг гэдгийг бид мэднэ. 하나님은 뭐 환난이든 고난이든 핍박이든 모든 것이 다 하나님의 뜻대로 가장 유익한 걸로 우리에게 주시기 위해서 주시는 것이다. Тэгэхээр зовлон гамшигч бай, авчлгач бай, юу ч байлаа гэсэн Бурхан одоо итгэгч хүмүүсийн сайн сайхны төлөө л хамгийн сайныг нь зөвшөөрдөг юм аа гэдэгт бид нар итгэх ёстой. 그러니까 다시 말해서 환난이나 핍박이나 고난도 우리 성도에게 유익을 위해서 주시는 것이라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл зовлон гамшиг хавчлаг хүртэл Бурхан итгэгчдэд ашигтай, тустай учраас зөвшөөрдөг гэсэн үг юм. 네, 욥은 이렇게 자기가 어머니 몸에서 나올 때 적신으로 나왔으니까 또 돌아갈 때에도 뭐 적신으로 즉 알몸으로 돌아가는 것이 마땅하다는 것입니다. Йовын хэлсээр тийм ээ эхээс төрөхдөө нүцгэн төрсөн буцаад явахдаа ч гэсэн нүцгэн явнаа гэдгийг явах ёстой гэдгийг бол маш сайн мэдчихсэн. 우리도 세상을 태어날 때 아무것도 가져온 것이 없습니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй энэ дэлхий дээр төрөхдөө авчирсан зүйл юу ч байхгүй. 전도서 5장 15절 말씀 한번 보겠습니다. Номлогчийн үгс 5-ын 15 дугаар эшлэгийг харъя. 전도서 5장 15절. 저가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 손에 가지고 가지 못하리니 그랬습니다. Хүн эхийн хэвлэгээс нүцгэн ирээд ирсэн шигээ нүцгэн буцаж явдаг. Тэрээр зүтгэлээсээ гартаа аваад явчих юу ч үгүй арилах ажээ. 우리가 세상에 태어날 때 아무것도 가져온 것이 없고 또 우리가 세상을 떠날 때에도 아무것도 가져갈 수 없다는 뜻입니다. Бид нар энэ дэлхий дээр ирэхдээ энэ дэлхий дээр төрөхдөө авчирсан юм юу ч байхгүй. Энэ дэлхийгээс явахдаа ч гэсэн аваад явах зүйл юу ч байхгүй. 네, 아무것도 가지고 온 것이 없이 태어났지만은 지금 우리가 살고 있는 형편을 살펴보시기 바랍니다. Тэгээ бид нар энэ дэлхий дээр ирэхдээ юу ч авчираагүй хоосон ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн хэрнээ одоо өөрсдийнхөө энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа байдлаа нэг харахад 네, 벌거벗고 나온 몸이지만 다 옷을 입고 있고 또 먹을 것도 있고 또 잠을 잘 수 있는 집도 있습니다. ямар байдалтай амьдарч байна вэ? Нүцгэн ирсэн боловч одоо бүгдээрээ нүцгэн хിവэрэ биш хувцас хунар өмсч өгсөн. Тэгээд энэ дэлхий дээр ирэхдээ өөрийн гэсэн гэр орончгүй төрсэн байгаа. Гэтэл одоо болохоор ямар ч хэсэн толгой орогдох гэр оронтой амьдарч байна.
그것만 보더라도 얼마나 감사한 일입니까? Тэг зөвхөн одоо үүнийг л харахад ямар их талархууштай вэ? 모든 것은 다 하나님께서 우리 성도들의 유익을 위해서 주시는 것이라고 믿으시기 바랍니다. Энэ бүхэн бол бүгд ариун хүмүүс буюу итгэгчдийн сайн сайхны төлөө ашиг тусын төлөө өгсөн зүйлсээ гэдэгт итгэх хэрэгтэй юм аа. 하나님은 우리에게 항상 좋은 것만 주시는 분이 아닙니다. Гэхдээ бурхан бидэрт үргэлж гоё сайхан зүйлийг өгөөд байдаг вэ. 욥도 하나님께서 풍성한 재물도 주셨지만은 또 그 재물을 다 하루아침에 다 없어지기도 만들었습니다. Явын жишээн дээр л харахад бурхан түүнд асар их эд баялаг сайн сайхан зүйлийг өгч исэн боловч бас нэг л өдөр тэр бүхнийг нь буцаагаад авчихсан. 인간적으로 보면 불행해 보이지만은 하나님께서는 그걸 통해서 또 하나님께서 하시고자 하는 뜻이 있습니다. Энэ нь болохоор хүмүүсийн нүдэнд одоо зовлон гамшиг мэт те золгүй явдал мэт харагдаж боловч бурхны зүгээс харах юм бол тэр нь түүний цаана асар одоо гүн утга агуулгадж байгаа учраас түүнийг хийсэн байгаа. 욥은 모든 것이 다 없어졌지만 원망하지 않고 오히려 하나님을 찬송했습니다. За тэгээ Йов болохоор бүх зүйлээ алдсан боловч бурханд юусоо гомдлоогүй харин ч бурхныг магтсан гэж байна. 그것이 바로 욥의 좋은 신앙입니다. Энэ бол үнэхээр Йовийн одоо сайн итгэл байгаамаа. 그래서 욥은 하나님의 주권을 인정했습니다. Ингэснээр Йов бурхны одоо бүрэн эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. 우리의 일상에서 일어나는 모든 일들이 다 하나님께서 하시는 걸로 믿었습니다. Бидний хүний амьдралд тохиолддог өдөр тутмын бүх зүйлүүд бол бүгд одоо бурхны төлөвлөснөөр явж байгаа бурхны хийсэн ажил байдгаа гэдгийг тэр хүлээн зөвшөөрсөн. 하나님께서는 그 2절과 3절에 보면은 물질적인 축복을 해주셨던 것처럼 또 그분은 그것을 빼앗아갈 그런 권능도 있다는 것입니다. Тэгээд 1절 2절 2절 3절에 보면은 네. 받은 물질에 나와 있죠. нэгдүгээр ишлэлдээ нэгдүгээр бүлгийн 1 2дугаар ишлэгийг харах юм бол бурхан өөрөө тэр бурхан 2 3 дахь ишлэл дээр нь бурхан өөрөө одоо тэр бүхнийг тий олон үр хүүхэд тэгээд асар их тэр эд баялагийг бурхан өөрөө явд өгсөн тэгээд өөрөө өгснийгөө буцаагаад авсан байгаа. 그러니까 하나님께 욥에게 얼마나 많은 그 복을 주셨는가에 대해서 2절 3절을 우리가 읽어보면은 그 자녀를 10명을 주셨고 또 그 소유물을 양이 7천, 약대가 3천, 소가 500결이, 암나귀 500결이 종도 많았다 이렇게 기록되어 있습니다. 2절 2 3 дахь ишлэгийг харах юм бол бурхан Йовд ямар их тийм юу сайн сайхан ёроолыг өгсөн бэ гэхээр 10 хүүхэд өгсөн гэж байна. 7000 хоньтой, 3000 тэмээ, 500 хос шар, 500 им илжиг асар олон хамжлагтай болгож өгсөн байгаа. 그러니까 하나님이 이렇게 물질적으로 많은 풍성한 복을 주시는 분이기도 하지만은 또 그것을 빼앗아 가시기도 하시는 분이시다. Эд материалын хувьд ч гэсэн бурхан ингэж ариун ихээр өрөөдөг бурхан боловч хэрвээ одоо өөрийнх нь хүсэл таалал байх юм бол тэр өгснийгөө ч гэсэн буцааж авч чаддаг бурхан. 근데 그거에 대해서 욥은 하나님께 뭐 항의하거나 뭐 불만을 품지 않고 모든 걸 하나님의 주권에 맡긴 것입니다. 주권을 인정합니다. Энэ талаар бол Йов ямар ч удаа тийм гомдол санал гаргаагүй бүх зүйлийг бурхны бүрэн эрх мэдэлд даатгаж байсан. 그러니까 욥은 우리 사람의 뭐 생사화복 즉 나고 죽고 복을 받고 화를 받는 모든 것들이 다 하나님이 주장하시는 것을 믿었습니다. Тэгэхээр Йовын хувьд бол одоо хүний амьдралын бүхий л одоо жаргал, зовлон, үхэл, амьдрал гэд бүх зүйл бол бурхны захиргаанд ор байдгиймаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. 네, 이렇게 하나님의 이 주권을 인정한 거예요. бурхны бүрэн эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрдөг байсан гэсэн.
또 두 번째 욥은 그 하나님의 섭리를 인정했습니다. 섭리 뭐 계획이라고 할까요? 하나님의 그 하시는 일을 인정한 것입니다. За хоёрдугаарт нь болохоор нэгдүгээрт нь бурхны одоо эрх мэдлийг нь хүлээн зөвшөөрсөн тийм ээ, бүрэн эрх мэдлийг. Хоёрдугаарт нь болохоор бурхны төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрдөг байсан. 욥은 자기 자신에게 닥친 그런 재앙을 뭐 단순한 자연 현상으로 또 우연으로 여기지 않았습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йов өөрт нь одоо юу учирсан тэр гай зовлонг бол зүгээр нэг тохиолдлын хэрэгч гэдэг юм, санамсаргүй тохиолдолч гэдэг юм. Эсвэл ямар нэгэн байгалийн гамшиг үзэгдэл гэж ерөөсөө бодоогүй. 또한 욥은 자기 종들의 잘못으로 인해서 이런 일이 발생했다고도 보지 않았습니다. За бас одоо энэ зарц нарынх нь одоо буруугаас энэ бүхэн болчлоо. Өөрөөр хэлбэл нөгөө мал сүргээр ингээд дээрэмдээ даваавцсан зарц нар олиггүйгээс болоод хамаг мал сүргээ алдчихлаа гэж ерөөсөө бодоогүй. 만약에 욥이 자기 종들의 잘못 때문에 그 많은 재산을 다 잃어버렸다고 생각했더라면은 종들을 아마 책망했을 것입니다. Тэгээд тэр зарц нарын буруугаас болж хамаг маллаа алдчихлаа гэж бодсон байсан бол тэр Йов мэдээж зарц нараа одоо зэмлэх шийтгэх байсан баг. 그 15절에 보면 스바 사람이 와가지고서는 그 욥의 그 소와 나귀를 다 뺏어갔습니다. 15 дахь ишлэлийг харах юм бол савичуд довтолж тэднийг булаа авч зарц нарыг элдний ирээр хөнөөс өөн гэж байна. 그리고 17절에 보면은 이 갈대아 사람이 또 와가지고서 그 욥의 약대를 또 다 뺏어갔습니다. 17 дугаар ишлэлээр бас халдайчуудын 3 бүлэг дээрэмжид хэмээнүүдийг нь дээрэмд авч явсан. 만약에 이것을 욥이 자기 종들이 그것을 잘 지키지 못했기 때문에 다 뺏겼다고 이렇게 생각했더라면 종들에게 아마 책망을 했을 것입니다. Тэрээр Йов зарц нараа буруугаас болоод юу ингээд хамаг мал сүргээ дээрэмд үйлчлээ гэж бодсон бол зарц нараа шийтгэх байсан баг. 그러나 욥은 이 모든 일어난 일들을 하나님께서 다 하신 일이라고 믿은 것입니다. Гэтэл Йов ерөөсөө тэгээгүй харин энэ бүхнийг бол бурхан хийсэн гэж итгэж байсан. 그래서 자기 자신에게 복을 주신 자와 또 그것을 거두어 가신 자와 또 모든 불의와 재난을 당하게 한 분도 하나님이시라는 걸 믿었습니다. Тэгээд Йов болохоор өөрт нь энэ тэр их зүйлсийг өгсөн, ерөөлийг өгсөн нь ч бурхан, тэгээд тэднийг буцаагаад авсан нь ч бурхан, тэр Йовын амьдралд тэр гай зовлонг учруулсан нь ч бурхан, энэ бүхэн бол яг л бурханы хүснээр, бурханы төлөвлөснөөр болж байгаа гэдэгт итгэж байсан. 네, 이것은 결국 하나님께서 그 고난을 통해서 욥의 신앙을 더욱더 발전시키려고 하는 그런 계획이 있었습니다. Тэр эцэст энэ бүхэн бол ерөөсө бурхан ийм гай гамшигаар дамжуулан Йовын итгэлийг хөгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл Йовын итгэлийг одоо өөр төвшөнд авчих тий ахиулах тийм төлөвлөгөөтэй байсан гэсэн үг. 그래서 욥은 이런 신앙을 가지고 있었기 때문에 이런 많은 재난 중에서도 그 영적인 그 평안을 잃어버리지 않고 도리어 하나님을 찬양했습니다. Тэр ийм их гай зовлон учирсан ч гэсэн Йовд ийм итгэл байсан учраас тэр одоо итгэлийн хувьд амар тайван тэгээд өөрийнхөө байр суурийг хадгалж чадаж байсан. 네, 그리고 22절 말씀 보면요. 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하니라. Тэгээ 22 дугаар ишлэл дээр энэ бүхэнд Йов нүгэл үлдсэнгүй, бурхныг буруутгасангүй гэсэн байна. 네, 사람들은 보통 이런 때에는 아마 범죄하기 쉽고 원망하기 쉽습니다. Ийм үе тохиолдоход бол ихэнх хүмүүс одоо бурхныг буруутгаж гомдлох ч юм уу, эсвэл гэм нүгэл үлдэхтэй амархан байдаг.
그러나 욥은 하나님을 향해서 어리석게 원망하지 않았다고 했습니다. Гэтэл Йов болохоор Бурхны эсрэг муухаглан Бурханд гомдлож буруутгасангүй гэсэн. 이것을 보면 원망하는 자는 어리석은 자고 믿음에서 떠난 자라는 것입니다. Эндээс харахад бол хэрвээ Бурханд гомдлож Бурхныг буруутгах юм бол тэр нь бол муухаг явдал юм ба. Мөн гим нүгэл юм гэж хэлсэн баг. 그런데 이스라엘 백성들은 어땠습니까? Гэтэл Израильчууд яасан бэлээ? 고린도전서 10장 10절 말씀 한번 보겠습니다. 1-р Коринт 10-ын 10-р эшлэгийг харъя. 고린도전서 10장 10절을 저희 중에 어떤 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망을 하였나니 너희는 저희와 같이 원망하지 말라. Тэдний зарим нь гомдлон гонгинож устгагчаар хөнөөгдсөн болохоор бид тэдэн шиг гомгиноон хийхгүй байя. 이 이스라엘 백성들은 광야에서 조금만 어려움이 오면은 하나님을 원망했습니다. Израильчууд цөлөөр явж байхдаа жоохон л хэцүү зүйл тохиолдох юм бол Бурханд гомдлдог, Бурхныг буруутгадаг байсан. 그래서 그들은 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 다 쓰러졌습니다. Тийм учраас тэд Канаан нутагт хүрч чадалгүй бүгдээрээ тэр цөлд өгцгөөсөн байгаа. 이 원망하는 것은 하나님의 주권을 믿지 않는 것입니다. Тэр энэ гомдлож гонгинно гэдэг бол чухамдаа яг юу яаж байгаа хэрэг вэ гэхээр Бурхны бүрэн эрх мэдэлд итгэхгүй байгаа хэрэг юм. 이게 하나님께서 하시는 일을 믿지 않고 사람의 일만 생각하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны хийж байгаа ажилд ерөөсөө итгэхгүй хүний арга барилдал найдаж байсан гэсэн үг. 근데 자기 생각대로 판단해서 자기 마음에 들지 않으면 원망하는 것입니다. Тэгээд өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө үзэл санаагаар бодож дүгнээд тэгээд өөрт нь таалагдахгүй байх юм бол тэгэл буруутгаж гомдлдог байсан. 자, 결국 원망하는 것은 망하는 길이라는 거예요. Тэгэхээр эцэст ингэж гомдлож гонгино гэдэг бол ерөөсөө сүрлийн зам, мөхлийнхөө зам руу орж ийнэ гэсэн үг. 이스라엘 백성들이 광야에서 원망하다가 다 그들이 다 쓰러져 죽은 것입니다. Израильчууд яг л ийм байсан учраас цөлд байхдаа гомдлож гонгинсоор байгаад тэгээд эцэстээ тэндээ ясаа тавьцгаасан. 자, 욥은 이렇게 이런 재앙 가운데서도 이 도덕적으로도 어떤 흠잡힐 만한 그런 부끄럽고 파렴치한 반응을 보이지 않았습니다. Йовын хувьд бол ийм их гай зовлон учирчаад байхад ч гэсэн ёс суртахууны хувьд хүртэл Йов тийм өөдгөө зан олиггүй зан гаргаагүй. 하나님께서는 그 욥에게 물질의 축복을 해주셨던 것처럼 또 그것을 빼앗아갈 권능도 갖고 계시다는 걸 믿었습니다. Йов бол Бурхан өөрт нь тийм их эд баялаг ивэл ерөөлөө өгсөн шиг түүнийг өөрөөс нь булааж авах эрхтэй гэж Бурханд итгэдэг байсан. 욥은 자기 자녀들이 다 죽었기 때문에 그 혈육이 계대가 다 끊어지게 됐지만은 그래도 하나님께 뭐 항변하거나 불만을 품지 않았습니다. Тэр читгэлэл бүх үр хүүхдээ алдчихсан шүү дээ. Хамаг үр хүүхд нь өгөж өргөдөөд тэгээд Йовын удам тасрах тийм аюултай болцоход байхад хүртэл Йов ерөөсөө Бурхныг буруутгаж гомдлоогүй. 자, 욥의 이렇게 신앙을 보면은 욥이 무슨 뭐 물질이 많았기 때문에 하나님을 잘 섬긴 게 아니라는 것을 우리에게 분명히 보여주고 있습니다. Энэ бүхнээс харахад бол Йов Бурханаар маш их эвэгцсэн учраас гэдэг юм уу, Бурхан түүнд мал сүргийн эд хөрөнгийн аривжуулж өгсөн учраас Бурханд итгэж байсан хэрэг биш юм байна гэдг нь харагдаж байгаа. 근데 사탄이 와가지고서 하나님께 그 참소한 내용이 바로
어, 욥이 물질의 축복을 많이 받았기 때문에 하나님을 잘 섬긴다고 한 것이잖아요. Гэтэл нөгөө сатан ирээд анх бурхан дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та л одоо Йовыг баяжуулсан, та л Йовыг ингээд ивэж өрөөгөөд хамгаалж өгöd байгаа болохоор тэр танд ингэж итгэж байгаа штэ гэж буруутгасан шүү дээ. 근데 그것이 아니라는 것을 욥은 분명하게 보여준 것입니다. Харин энэ тийм биш ээ гэдгийг бол Йов маш тодорхой харуулсан байна. 네, 욥의 참 이런 신앙을 우리도 본받아야 됩니다. Тэг Йовын энэ жинхэнэ итгэлээс бид нар ч гэсэн үлгэр дуурайл авах хэрэгтэй. 보통 자녀가 다 죽었는데도 마음의 평정을 잃지 않고 하나님을 잘 섬길 수 있다. 그거 쉬울까요? Тэг үр хүүхдээ бүгдийг нь алдчихад тэгээд сэтгэл тэгсэн ирнэ сэтгэл санаа нь тэр амар тайвнаа алдалгүйгээр бурханд талархаж бурханыг алдаршуулж чадах болов ер нь хүмүүс. 아마 한 명의 자녀만 죽어도 아마 굉장한 슬픔과 하나님께 대한 원망을 할 수가 있습니다. Тэр тэл бүх хүүхдээ алдах нь тэл ганц хүүхдээ алдах төдийд ч гэсэн хүмүүс бид нар бол бурханд маш ихээр гомдлож тийм бурханыг буруутгах тохиолдол байдаг шүү дээ. 근데 욥은 한 명도 아니고 10명이나 되는 자녀가 한꺼번에 다 죽었어도 그것 때문에 마음의 그 평안을 빼앗기지 않았습니다. Гэтэл Йов болохоор ганц хүүхдээ биш 10-ийн 10 хүүхдээ бүгдийг нь алдчихад байсан ч гэсэн тэр зүр сэтгэл дэх тэр амар тайвнаа алдалгүйгээр харин ч бүр бурханыг магтсан байна. 이게 자녀도 사실은 내 것이 아닙니다. Эцэст энэ үр хүүхэд гэдэг ч гэсэн үр хүүхэд ч гэсэн биднэрийнх биш ээ. 내 배로 났다고 그래서 내 자녀가 아닙니다. Миний гидснээс гарсан байлаа гэд миний хүүхэд гэсэн үг биш юм аа. 하나님께서 믿음의 사람으로 잘 키우라고 나에게 맡겨주신 줄로 믿어야 됩니다. Өөр хүүхэд бол итгэлийн хүмүүс болгож өсгөөж бойжуулаа гэд түр одоо бидэрт даалгаж өгсөн хүмүүс байгаа юм аа. 자녀도 누구 거라고요? Өөр хүүхэд ч гэсэн хэнийх гинөө? 하나님의 거로 믿어야 됩니다. Бурханых гэж итгэх хэрэгтэй. 그러니까 하나님의 뜻대로 자녀들을 믿음으로 잘 양육해야 되는 것이 바로 우리의 책임입니다. Бидний үүрэг хариуцлага бол ерөөсөө энэ үр хүүхдүүд бол бурханых юм аа гэд тэгээд бурханы хүмүүсийг бурханд итгэх итгэлээр өсгөж хүмүүжүүлэх үүрэгтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 하나님께서 믿음으로 잘 키우라고 우리에게 자녀를 주셨는데 그 자녀들을 믿음으로 키우지 않고 그 자녀들이 믿지 않는 사람이 됐다면은 그 책임이 바로 우리에게 있는 것입니다. Бурхан биднэрт тэр үр хүүхдүүдийг өгөхдөө миний энэ хүмүүсийг итгэл дотор итгэлээр сайн итгэл сайтай хүмүүс болгож өсгөөрэй, хүмүүжүүлээрэй гэж даатгаад өгсөн байтал бид нар одоо үр хүүхдүүдтэй тэр итгэлийг зааж өгөхгүй, итгэлээс суурийг сайн тавьж өгөхгүй байх юм бол энэний хариуцлагыг бурхан биднээс нэхэх болно. 근데 뭐 그 몽골은 어떨지 모르지만은 우리 한국의 그 부모들은 너무 자녀들에 대해서 아주 지식적으로만 키우려고 뭐 사교육이 뭔지 아시죠? 학교 외에 네. 그런 데서 가르치는 네네. 거기에다가 돈을 많이 쏟아부으면서 아이들에게 이 세상 지식만 심어주려고 하는 사람들이 많습니다. Монгол ээж аав нар яадаг юм гэдэггүй манай солонгос ээж аав нар бол ерөөсөө хүүхдүүдээ итгэлээр хүмүүжүүлэх гэхээсээ илүү одоо энэ дэлхийн эрдэм мэдлэгийг л одоо толгойд нь дүүрэг одоо шахаж өгөх гэж хичээлээс гадуурх янз бүрийн сургалт дугуйлал секц дамжаануудад бол мөнгө зарж ингэж явуулдаг хүүхдүүдэд тийм зүйлээр дардаг байгаа тийм сургалтуудаар. 우리는 비록 세상 지식은 많이 심어주지 못할지라도 항상 성경 말씀으로 자녀들을 잘 양육해야 되겠습니다. Харин бид нар тэдгээр шиг одоо баячууд одоо мөнгөтэй хүмүүс шиг тэгэж энэ дэлхийн эрдэм мэдлэгээр хүүхдүүдэд
одоо юу дүүргэж чаддгүй маа гэхэд бурханд итгэх одоо жинхэнэ итгэлээр бол дүүргэж өгөх ёстой маа. 그래서 자녀들이 믿음으로 잘 자라날 수 있도록 항상 기도하고 잘 키워야 되겠습니다. Тэгээ хүүхдүүд маань үнэхээр итгэл дотор сайн өсөж юу төлөвшөхийн төлөө бид нар өдөр болгон залбирдаг байх ёстой. 네, 잠시 쉬었다 하겠습니다. 4시 За зүр завсарлаа гэдэг болчихъя. 10분 쉬겠습니다. 네. 10 минут завсарлаа. За үргэлжлүүлье. 네, 이제 2장 하겠습니다. 2장. 욥기 2장. За Йов намын 2 дугаар бүлэг рүү оръё. 욥기 2장은 사탄의 참소입니다. 사탄의 참소. За 2 дугаар бүлэг нь болохоор сатаны буруутгал. 참소란 말은 이제 남을 헐뜯어서 죄가 있는 것처럼 꾸며서 윗사람에게 고해 바치는 것입니다. 참소란 뜻을 아시죠? 네네. 그럼 뭐 설명 안 해도 되겠네요. 네. 자, 대지를 보면 첫 번째는 사탄의 참소와 하나님께서 욥의 고난을 허락하심. За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор сатаны буруутгал ба бурхан Йовд гай зовлон учруулахыг зөвшөөрсөн нь. 1절로 6절. 1-ээс 6 дугаар ишлэл. 두 번째는 욥이 질병의 고통과 아내의 회방을 믿음으로 이김. 2 дугаарт нь болохоор Йов махбодын өвчин ба эхнэрийнхээ 아내의 무엇을 회방. эхнэрийнхээ 아내의 회방을 믿음으로 이김. 해방이 뭐죠? 방해 놓는 거죠, 그러니까. эхнэрийнхээ юу эсэргүүцлийг итгэлээр давсан нь. 그다음에 세 번째는 욥의 친구 세 사람의 방문과 동정. За 3 дугаарт нь болохоор Йовийн 3 найз айлчилж ирсэн ба Йовыг өрөвчсөн нь. 11절로 13절. 11-ээс 13 дугаар ишлэл. 두 번째 욥이 질병의 고통과 아내의 회방을 이기면 7절로 10절 했나요? 7절로 10절까지나. Тэгээ 7-оос 2 дахь хэсгийн ишлэг хэлээгүй юм шиг энэ 7-оос 10 дугаар ишлэл шүү. 네. 동정이라는 뜻을 또 아죠. 동정. 네, 불쌍히 여기고. 예, 그런 말이죠. 하는 거. 타인의 입장에서 네. 그들이 겪고 있는 어려움과 그 고통을 이해하고 따뜻한 마음을 갖는 그런 행위를 동정이라고 합니다. 첫 번째로 그러면 1절로 6절에 사탄의 참소와 하나님께서 욥의 고난을 허락하심에 대해서 배웁니다. За нэгдүгээр хэсгээс эхлээд явъя. Нэгдүгээр хэсэг нь болохоор сатаны буруутгал ба бурхан Йовд гай зовлончлохыг зөвшөөрсөн нь. 네, 1절 말씀 보면요. 또 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 서고 사탄도 그들 가운데 와서 여호와 앞에 서니 했습니다. За нэгдүгээр хэсэг уншия. Нэгэн өдөр бурханы хүүгүүд өөрсдөө эзний өмнө талилуулахаар ирэхэд тэдний дунд сатан ч бас ирэв. 욥이 이렇게 믿음으로 첫 번째 시련을 통과했기 때문에 사탄이 더욱더 간교한 시험을 계획하고 욥을 참소하려고 하나님 앞에 왔습니다. За нэгдүгээр бүлэг дээр болохоор Йов тэр аимшигтай их гай зовлон учраас тий хамаг эд зөөлөө хүүхдүүдээс санч хагдсан ч гэсэн ерөөсөө бурхныг буруутгалгүй, гомдоогүй, гэмт өгөл үлдээгүй учраас одоо энэ 2 дугаар бүлэг дээр болохоор сатан дахиж илүү залжин арга зохиогоод бурхны өмнө дахиад Йовыг буруутгахаар ирсэн байна. 여기 하나님의 아들들은 그 이제 하나님을 수종들기 위한 천사들입니다. За энд гарч байгаа бурхны хүүгүүд гэдэг нь болохоор бурханд үйлчлэхээр ирсэн цугларсан тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа.
이렇게 하나님의 아들들과 또 사탄이 이제 하나님 앞에 섰다고 그랬습니다. За тэгээ бурхны хүүгүүд үе тэнгэр элч нар мөн сатанч гэсэн эзний өмнө зогссон гэж эзний өмнө ирсэн гэж байна. 네, 2절에 보면 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐? 사탄이 여호와께 대답하되 가로되 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다 그랬습니다. Хоёрдугаар ишлэлдэр эзэн сатанд чи хаанаас ирв гэхэд сатан эзэнд хариулан газар дэлхийгээр хэрэн хэсэж түүгээр эргэж тойрлоо гэв. 네, 하나님이 이렇게 사탄에게 어디서부터 왔고 또 무슨 목적으로 왔는지 알면서 물어보셨습니다. За тэгэхээр бурхан сатанаас чи одоо хаанаас ирсэн ямар зорилгоор ирвэ гэж ингээ асууж байна тийм ээ. Гэтэ энэ нь болохоор эзэн өөрөө мэдчихсэн хэрнээ зориуд асуусан байна. 하나님은 우리의 그 마음속에 품은 생각까지도 다 알고 계시기 때문에 사탄이 하나님을 찾아온 목적을 모를 리가 없습니다. Бурхан бол хүний зүрх сэтгэлийн доторхыг ч гэсэн нэгт шууд харж байдгаа, мэдэж байдгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр сатан ч гэсэн мөн адилхан эзэн бүгдийг одоо нэгт шууд мэдчихсэн ч гэсэн зориуд асуусан байгаа. 이렇게 하나님께서 그 사탄에게 물어본 것은 그 사탄이 어느 곳에 거처하고 무슨 일을 하는지 스스로 시인하도록 하기 위한 것입니다. Ингэж зориуд бурхан юу мэдчихсэн хэрнээ зориуд ингэж асуусан нь болохоор сатаныг одоо хаана байж юу хийж явдгийг нь өөрийнх нь амаар хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд зориуд асуусан байгаамаа. 네, 베드로전서 5장 8절 말씀을 한번 참고하겠습니다. За нэгдэр Петр 5-ын 베드로전서 5장 8절 8-р ишлэгийг харъя. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 했습니다. Нэгдэр Петр 5:8 саруул ухаантай сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хэн нэгнийг залхихаар хайж буй архирах арслан мэт энэ тэндгүй явдгаа. 여기 보면은 사탄은 하나님의 뜻을 어기고 여기저기 돌아다니면서 아주 간교한 수단으로서 우리 신자들을 넘어뜨리려고 합니다. За эндээс харах юм бол сатан буюу диавол бурхны хүсэл зоригийг зөрчөөд тийм ээ хаас хайгуу явж байдаг. Тэгэхдээ тэгж явж байхдаа итгэгчдийг аль болох бүдрүүлж унгаах гэж тэгээд залхих өөрөө тэр бүдрүүлэн унгааж залхихаар явж байдаг бахнэ. 이제 사탄은 이렇게 두루 돌아다니면서 믿음이 없는 신자들을 넘어뜨리려고 하는 것입니다. Ингэж хаасайгүй тэндгүй явдаг нь болохоор итгэлсэн одоо баг сул юм уу эсвэл итгэлгүй тийм хүмүүсийг бүдрүүлэх гэж унгаах гэж хайж явж байдаг. 어떤 신자가 사탄에게 넘어가겠습니까? Ямар одоо итгэгч энэ сатаны тавьсан өрхөнд орох вэ? 네, 진리를 확실히 깨닫지 못한 사람입니다. Үннийг яг зөв ойлгож ухаарч чадаагүй итгэгч нар л сатаны өрхөнд орно. 네, 하나님의 말씀에 굳게 서 있지 못한 사람입니다. Бурхны үгэн дээр бат зогсож чаддаггүй хүмүүс л унах болно. 또 양심을 쓰지 않는 사람입니다. Бас мэс чанартай амьдрдаггүй хүмүүс бүдрэх болно. 또 진리를 사랑하지 않는 사람입니다. Бас үнэнд хайргүй хүмүүс. 이런 사람들이 사탄의 시험에 넘어가기가 쉽습니다. Ийм хүмүүс сатаны сорилтонд ундаг байна. 그러니까 우리가 사탄의 시험에 넘어가지 않으려면은 항상 근신하고 깨어 있어야 됩니다. Бид нэр хэрвээ сатаны сорилтонд унахгүй байя, бүдрэхгүй байя гэвэл үргэлж саруул ухаантай сонор сэрэмжтэй байх ёстой. 예, 깨어 있으란 말은 우리 심령이 깨어서 하나님의 말씀에 굳게 서 있으라는 뜻입니다. Сонор сэрэмжтэй бай гэдэг нь болохоор бидний сүнс сэргэг байж Бурхны үгэн дээр батцахсах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 이게 철저한 신앙심을 가지고 철저하게 하나님 말씀을 지키려고 하는 신자는 사탄이 넘어뜨리지 못합니다. Итгэлээ тууштай сахиж тэр итгэл дээрээ батцахсахыг хичээж амьдрдаг хүмүүс бол диаволын энэ залмихийг унгааж чаднаа.
그래서 우리가 사탄의 시험에 넘어가지 않고 신앙생활을 잘 하려면은 하나님의 말씀에 굳건히 서 있어야 됩니다. Залбихийг нурааж чадна. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө энэ сатаны сорилтонд өрхөнд нь орохгүйгээр унахгүй бүдрэхгүй байя гэх юм бол ерөөсөө Бурхны үгэн дээр л бат зогсож үгээс л бат зурах хэрэгтэй маа. 네, 하나님의 말씀을 철저하게 지키겠다는 건 정신이 있어야 돼요. Бурхны үгийг үнэхээр бат сахин биелүүлнэ гэсэн тийм оюун санаатай байх ёстой. 예를 들어서 주일날이면은 철저하게 주일날 하나님 앞에 나와서 예배드려야 되겠다. 이런 신앙을 가지고 있어야 됩니다. Жишээлбэл эзний өдөр бол одоо өөр юунд ч зориулт гарах үеэр зөвхөн эзний өдөр эзнийхээ өмнө ирж эзэндээ хүндэтгэл мөргөл өргөнө гэсэн тийм одоо тууштай итгэлтэй байх ёстой гэсэн. 무슨 개인적인 일이 생겼다 할지라도 하나님께 예배드리는 것이 먼저고 가장 중요하다. 이런 생각을 가져야 됩니다. Ямар нэгэн хувийн ажил гарсан байлаа ч гэсэн хамгийн түрүүнд эзэн бурхандаа мөргөлөө өргөөд дараа нь одоо тэр ажлаа зохицуулдаг гэсэн чүү энэ эзэнд мөргөх явдлыг одоо энэ тэргуунд тавьдаг ийм оюун санаатай тийм итгэл үнэмшилтэй амьдрах ёстой гэсэн үг. 근데 만약에 바쁘니까 우선 이거 하고 다음부터 잘 믿자. 이런 생각을 가진다면은 벌써 사탄에게 넘어간 것입니다. Харин эсвэргээр одоо нэг ажил гарлаа гэхэд за эхлээд энэ ажлаа зохицуулаад тэгээд тэгснийхээ дараа л одоо итгэлээ амьдралыг одоо сайн авч явъя гэсэн ийм маягтай хандах юм бол аль хэдийн тэр сатаны өрхөнд та орчлоо гэсэн. 그러니까 믿음이 있는 사람인지 믿음이 없는 사람인지 벌써 예배드리는 것만 봐도 알 수 있습니다. Тэгэхээр одоо хэн нэгэн хүн үнэхээр итгэлтэй хүн байна уу, итгэлцдэггүй хүн байна уу гэдгийг тэр хүний одоо бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөж байгаа байдлыг нь харахад л шууд мэднэ. 그러니까 주일날이면 무슨 일이 있더라도 먼저 그 교회에 나와서 예배드리는 사람, 이게 믿음 있는 사람입니다. Ямар ч ажил гарсан байлаа гэхэд эзний өдөр бол хамгийн түрүүнд эзэндээ хүндэтгэл мөргөл өргөхийг энэ тэргуунд тавьдаг хүн байх юм бол тэр хүн бол итгэлтэй хүн байна гэсэн үг. 또 교회 나오긴 나와도 예배 드려도 믿음 있는 사람이 있고 믿음이 없는 사람이 있습니다. Тэр ч үтгэл цуглаандаа ирсэн байлаа. Одоо эзний өдөр болоход цуглаандаа ирсэн хүмүүсийн дотор ч гэсэн итгэлтэй хүн үү, итгэлгүй хүн үү гэдгийг нь бид нар бас ялгаж болно. 하나님의 말씀을 사모하는 마음으로 나온 사람은 벌써 예배드리는 자세가 다릅니다. Үнэхээр бурхны үгийг хүсэмжлээд ирсэн хүний хандлага нь хүртэл тэр өмөргөл өргөж байгаа хандлага нь хүртэл шал өөр байдаг. 믿음 있는 사람은 예배 시간에도 제일 앞자리에 와서 앉아서 정말 정신을 차리고 하나님 말씀을 사모하는 마음으로 듣습니다. Итгэлтэй хүн бол мөргөлийн цаг болоход мөргөлийн цагаас төрүүлж ирээд хамгийн урд игнэнд суугаад тэгээд тэр бурхны үгэнд бүх анхаарлаа хандуулан сонсдог. 그런데 어떤 사람은 예배 시간에도 예배드리는데 집중하지 않고 다른 짓 하는 사람도 있습니다. Гэтэл зарим хүмүүс болохоор яадаг вэ гэхээр би тэр цуглаан дээр хүрээд ирчихсэн хэрнээ мөргөлийн цаг дээр шал өөр юм хийгээд сууж байдаг. 심지어 어떤 사람은 예배 시간에 스마트폰을 보는 사람도 있어요. Тэр читэл зарим хүмүүс болохоор мөргөлийн цаг дээр утсаараа оролдоод сууж байдаг. 그건 예배드리는 태도가 잘못된 겁니다. Энэ бол тэр мөргөл өргөж байгаа хандлага нь буруу байна гэсэн. 예전에 우리 코로나 시절에는 교회에 잘 모이지 못하게 했습니다. Урд нь одоо нөгөө коронавигийн үед болохоор цуглаан олон хүмүүс цуглахыг хориглодог байсан шүү дээ. 그래도 믿음 있는 사람은 그래도 끝까지 교회에 나와서 예배드렸습니다. Тэгсэн ч гэсэн үнэхээр одоо итгэлээ одоо тууштай баримтлагдаг хүмүүс нь болохоор цуглаан дээрээ цуглаад мөргөл өргөж байсан. 코로나 시절에 정부에서도 아주 한국 교회를 굉장히 많이 핍박을 했습니다. Коронавигийн үед ялангуяа одоо Солонгосын засгийн газраас бол илүү их одоо хяналт тавьж цуглахыг хориглож байсан.
심지어 뭐 20명 이상 모이지 말아라. Тэгэл бүр хүний тоо зааж өгвөл тэ 20-оос дээш хүн нэг дор цуглаж болохгүй гэдэг ч юм уу. 또 어떤 때는 예배드리지 말아라. 그럴 때도 있었습니다. Заримдаа бүр ямар ч одоо хүндэтгэл мөргөл өргөхдийн боломж өгөхгүй бүх одоо юу цугларалтуудыг хориглосон байсан. 그래서 우리 코로나 시절에는 그 예배당에 올 때에도 항상 마스크 쓰고 또 예배당에 들어올 때 그 열 체크하고 또 손 소독제 바르고 그리고서는 의자도 띄엄띄엄 이렇게 앉도록 그렇게 했습니다. Тэгээд нөгөө цуглахаар бол бүгдээрээ маск зүүнж гэдэг юм уу эсвэл бүгдээр ингээд халууныг үздэг. Тэгээд нөгөө саналуудаа хооронд нь хол холцоотой тавих гэх мэтчлэн янз бүрийн одоо тийм хориг арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн. 그래도 끝까지 나와서 예배드린 사람들이 있었습니다. Тийм одоо хориг хязгаарлалтууд байсан ч гэсэн цуглаанаа ерөөсөө алгасахгүй цуглаандаа ирээд хамтдаа мөргөл хүндэтгэл өргөжсэн хүмүүс олон байгаа. 그런데 어떤 사람은 그 코로나 핑계로 교회를 아예 안 나오는 사람이 있었습니다. Гэтэл зарим хүмүүсийн хувьд болохоор тэр юуны коронавигаар одоо далимдуулаад юу цуглаандаа бүр ирэхэ болчихсон хүмүүс ч байгаа. 여러분들 어떻게 했습니까? Та нар харин яасан бэ? 근데 몽골에서도 뭐 그런 일 있었나요? 네, 있었죠. Монголд ч гэсэн одоо тэр үед тийм байсан тийм ээ. 네, 있었습니다. 그걸 계기로 해서 무엇이 성행하게 됐냐면은 이제 예배당에 모이지 못하게 하니까 영상으로 예배드리는 것이 성행하게 됐습니다. За тэгээд тэр үед одоо нөгөө хамтдаа цуглаж мөргөл өргөж болохгүй гэж тэгсэн учраас юу хөгжсөн бэ гэхээр онлайн мөргөл 그래서 интернетээр мөргөл өргөх тийм явдал их дэлгэрсэн. 교회 나가지 않고 집에서 그냥 영상을 보면서 예배드리는 사람들이 많이 생겼습니다. Цуглаандаа очиж чадахгүй болсон нэг учраас гэртээ интернетээр одоо холбогдоод мөргөл өргөдөг тийм хүмүүс олон болсон байна. 그러나 진정한 예배는 예배당에 나와서 그 시간에 목사님과 성도들과 같이 드리는 예배가 이게 바로된 예배입니다. Харин одоо яг жинхэнэ зөв мөргөл бол одоо юм мөргөлийн тахимдаа цуглаад бусад итгэгч нартайгаа тэгээ пастортайгаа хамт бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөх нь бол яг жинхэнэ мөргөл юм аа. 그래서 코로나 이후로 한국교회 교인들이 많이 줄어들었습니다. Тэгээ коронавигаас хойш болохоор Солонгос чуулганы итгэгч нар маш их цөөрсөн байгаа. 다시 말해서 믿음이 없는 사람들이 많이 떨어졌습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө итгэлгүй хүмүүс нь одоо тэр үеэр тэр шалгуураар одоо шигшигдээд байхгүй болсон. 그러나 믿음 있는 사람들은 아무리 어려운 환난을 만났어도 끝까지 하나님 앞에 예배드린 일을 부지런히 했습니다. Харин итгэлтэй хүмүүс нь болохоор шигшигдэж үлдээд хичнээн одоо тийм зовлон бэрхшээл хориг хязгаар байсан ч тулгарч байсан ч гэсэн эцээ хүртэл одоо үлдээд тэгээд бурхандаа өргөжлөлөө хүндэтгэл мөрлөө өргөсөн. 이제 코로나가 끝났는데도 불구하고 예배당에 나오지 않고 그냥 집에서 영상으로 예배하는 사람도 있습니다. Одоо тэгээд коронавигийн үе одоо өнгөрцөн тийм ээ янз бүрийн одоо тийм нөгөө юунууд карантин энэ төр одоо тогтоохоо болчиход байхад ч гэсэн зарим хүмүүс болохоор цуглаандаа ирэхгүй гэртээ интернетээр одоо мөргөл өргөж байдаг. 그것은 하나님 앞에 올바른 예배 자세라고 볼 수가 없습니다. Тэгээ үүнийг бол бид нар бурхны өмнө зөв одоо хүндэтгэл мөргөл өргөж байна. Зөв хандлага байна гэж хэлэх боломжгүй. 마귀의 시험에 넘어가지 않으려면은 그래서 말씀에 굳건히 서 있어야 된다는 거예요. Тийм болохоор энэ сатаны диаволын энэ сорилтонд бүдэрхгүй тулд бурхны үгэн дээр бат зогсох хэрэгтэй. 하나님의 말씀을 자기 육신의 생명보다 더 소중하게 여길 줄 알아야 됩니다. Бурхны үгийг өөрийнхөө тэр бахан биеийн
махан биеэс илүү одоо эрхэмлэж үздэг байх хэрэгтэй. 순교자들은 하나님 말씀 한 말씀 지키려고 자기 육신의 목숨을 다 내놓은 사람들입니다. Эцсийн төлөө амиа өргөгчд байдаг тийм үү? Тэр амиа өргөгчд бол өөрийнхөө махан биеэс илүүгээр эзний үгийг эрхэмлдэг байсан учраас өөрийн махан биеийг өргөсөн байгаа. Махан бие амиа өргөсөн байна. 네. 그런데 요즘은 자기 육신의 목숨을 내놓을 만한 일이 아닌데도 불구하고 너무나 믿음을 지키지 못하는 사람들이 많다는 것입니다. Гэтэл орчин үед тэгэж одоо өөрийнхөө махан биеийн амийг өргөх золиослох тийм явдал тохиолдоогүй байхад ч гэсэн эзний үгийг үл таамсарладаг хайхрамжгүй амтдаг тийм хүмүүс олон болсон байна. 자, 이렇게 사탄이 여기저기 두루 다녀왔다고 이렇게 하나님 앞에 말합니다. За тэгээ сатан болохоор энэ тэндгүй явж байгаад ирлээ гэсэн тийм ээ. 자, 그러니까 3절에 뭐라 하겠습니까? 3절 읽어보겠습니다. 여호와께서 사단에게 이르시되 내가 내 종 욥을 유해해 보았느냐? 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라. 내가 나를 격동하여 까닭없이 그를 치게 하였어도 그가 오히려 자기의 순전을 굳게 지켰느니라. 그랬습니다. За хэрийн хэсэж яваад ирлээ гэсэн тэгтэн 3 дахь эшлэлээр эзэн сатанд ингэж хэлсэн байна. Миний боол Йовыг анзаарвуу. Өөлөг өөгүй зөв шудраг агаад Бурханаас имэж ёр мугаас хол явдаг түүн шиг хүн газар дэлхий дээр үгүй яажээ. Шалтгаан үгүй атал түүнийг сүрүүлэхээр чи намайг түүний эсрэг түрхэрсэн ч тэр чин энэнчээрэл байна гэв. 전에 하나님이 욥의 소유물을 치면 욥이 하나님을 배반하고 욕하며 떠날 것이라고 사탄이 참소했습니다. За энэ өмнөх тохиолдолд болохоор сатан Йовын тэр эд хөрөнгөнд нь хардах юм бол түүнийг нь тэдгэрийг нь одоо үгүй хийчих юм сүрүүлчих юм бол танд итгэх итгэлээс ухран шүү дээ гэж одоо гүтгсэн байгаа. 그래서 하나님께서 그 사탄의 손에 욥을 붙이시니까 욥이 하루아침에 모든 재산과 10 자녀를 잃었습니다. Тэгээд бурхан сатанд тэр Йовын одоо эд хөрөнгө рүү халдаж цохихыг зөвшөөрсөн. Түүнээс болоод Йов нэг л өдөр хамаг зүйлээсээ хагдсан байна. 그러나 욥이 하나님을 배반하지 않고 여전히 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 생활을 계속했습니다. Тэгсэн ч гэсэн Йов ерөөсө бурханд итгэх итгэлээс салаагүй, тэгээ бурханд хүндэтгэл мөрөглөө өргөсөөр бурханаас эмээсээр байсан. 그래서 하나님께서 네가 나를 격동하여 까닭없이 그를 치게 했어도 그가 오히려 자기의 순전을 굳게 지켰느냐 이렇게 말씀했습니다. Тийм учраас бурхан энд хэлэхдээ чи ямар шалтгаангүйгээр түүнийг сүрлэхээр түүний эсрэг намайг турхирсан ч гэсэн тэр чин үнэн чивэрэл байгаа үстэй гэсэн байна. 근데 하나님이 그 사탄에게 격동을 받거나 또 사탄으로 인해서 욥을 친 것이 아니고 오직 사탄이 하나님을 격동했다고 격동시키느라고 참소했다는 것입니다. Тэгэхээр бурхан одоо ямар ч шалтгаангүйгээр өөрөө очиод одоо Йовыг тэгээд цогцчихсон тийм ээ. Йовыг тэгээд сүрүүлсэн биш. Сатан эзнийг тэгж турхирсан гэж байна. 욥이 아무 이유 없이 시험을 받은 것은 하나님께서 복을 주시기 위한 것입니다. Тэгэхээр ямар ч шалтгаангүй байхад ингэж хүнд гай зовлон учирсан нь бол эцээст бурхан Йовыг ерөөхийн тулд байсан. 예, 까닭 없이 이게 하나님께서 이렇게 까닭 없는 그런 고난을 허락하신 목적이 무엇이겠습니까? Тэр бурхан ямар ч шалтгаангүйгээр одоо ийм гай зовлон учруулж гай зовлон учрахыг зөвшөөрнө гэдэг маань цаанаа ямар утгатай байж таарах вэ? 이렇게 까닭 없는 이런 시험을 하나님께서 허락하신 목적은 첫째로 욥을 아주 정금 같은
이끄는 신앙으로 연단하기 위한 것입니다. Йовд ямар ч тийм шалтгаангүйгээр зовлон зөвшөөрсөн нь болохоор нэгдүгээр Йовын итгэлийг шижиг алтмит болгож яах гэдэг лээ. 두 번째는 болгохын тулд. 두 번째는 하나님을 더욱더 의지하게 하기 위한 것입니다. Хоёрдугаарт нь болохоор бурханд бүрч илүүгээр найдаж түшгэлдэг болгохын тулд. 세 번째는 하나님의 깊은 세계까지 들어가서 교제하게 하기 위한 것입니다. Гуравдугаарт нь болохоор бурхантай бүр гүн гүнзгий төвшөнд харилцдаг болгохын тулд. 네 번째는 더 많은 상급을 주기 위한 것입니다. Дөрөвдүгээрт нь илүү их шагнал өгөхийн тулд. 다섯 번째는 하나님의 오묘하신 그 섭리를 깨닫게 하려는 것입니다. Тавдугаарт нь болохоор бурхны гүн гүнзгий төлөвлөгөө ойлгодог болгохын тулд. 그 야고보서 1장 2절로 4절에 보면은 우리 성도가 시험을 만나는 이유에 대해서 기록해 놓고 있습니다. Яков номын 1장 2절 1-2 ишлэлээс харах юм бол итгэгч нарт элбээр сорилт тулгардаг шалтгааны талаар өгсөн байна. 네, 1장 2절 3절을 한번 2절부터 4절까지 한번 읽어보겠습니다. 야고보서 1장 2절로 4절. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여겨라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. За 2-4 ишлэгийг уншия. Ах トゥ нар минь элбийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Итгэлийн чин шалгуур төвчээрт хүргэдгийг та нар мэдэх билээ. Төвчээр чинь бүрэн үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар төгс бүрэн бүтэн юугаарч дутахгүй байна. 여기 보면은 여러 가지 시험을 만나면은 온전히 기쁘게 여기라고 그랬습니다. За эндээс харах юм бол хэрвээ та нарт элбийн сорилт учрах юм бол бүрэн баяр хөөр гэж үзье гэсэн байна. 그래서 우리 성도가 시험을 만나는 것은 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려는 것이라는 겁니다. Тэгээд ариун хүмүүс буюу итгэгчдэд ийм элбийн сорилт тулгардаг нь эцэстээ бид нарыг төгс бүрэн бүтэн юугаарч дутахгүй болгохын тулд юм аа. 그래서 시험을 만나면 온전히 기쁘게 여기라고 말씀하셨습니다. Тийм ч учраас та нар сорилтонд орох юм бол түүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзье гэсэн. 그다음에 야고보서 5장 11절 한번 보겠습니다. За мөн Яков номын 5-11 дэх эшлэгийг харъя. 야고보 5장 11절에 보면 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욥의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기는 자신이라. Харагтун бид твчснийг нь ерөөлтөд тооцдог. Та нар Йовын твчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. Учир нь эзэн инэрлэр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм аа. 자, 그런데 그 욕심에 끌려서 시험을 받는 사람도 있습니다. За ийм одоо сорилт тулгардаг. Гэтэл бас нэг өөр одоо сорилт нь болохоор махан биеийнхээ шуналт уруу татагдаад сорилтонд ордог хүмүүсээс байдаг. 그런 사람도 즉시 회개하고 바로 서면은 살 수가 있습니다. Тийм хүмүүс ч гэсэн шууд алдаа одоо гим нүглээ ойлгоод гимшээд буцаад ирэх юм бол тэр сорилтноос аврагдаж мултарч чадна, гитэлж чадна. 욕심대로 나가는 것은 결국 멸망의 길로 가는 것입니다. Ер нь одоо шунлаа дагна гэдэг бол эцээс суурил рүүгээ явж байна л гэсэн. 그러니까 사탄이 까닭없이 욥을 시험해서 다 그 재물과 또 자녀를 다 죽였지만 욥은 그래도
자기 믿음을 잘 지켰다고 이렇게 하나님이 말씀하고 있습니다. Хэдийгээр одоо ямар ч шалтгаангүйгээр түүний хамаг одоо эд юмсыг булааж авсан боловч тэгсэн ч гэсэн Йов итгэлээ сахисаар байсан гэж бурхан түүнийг үнэлсэн байна. 자, 그때 이제 사탄이 또 대답이 나옵니다. 4절로 5절 읽어보겠습니다. 욥기 2장 4절. За тэгсэн сатан бас эзэн хэлсэн байна. 4-5 дугаар эшлэл. 예, 사단이 여호와께 대답하여 가로되 가죽으로 가죽을 바꾸어 오니 사람이 그 모든 소유물로 자기의 생명을 바꾸올지라 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. Сатан эзэнд хариулан арьсыг арьсаар тиймээ өөрт байгаа бүхнээ хүн амийнхаа төлөө өгдөг юм. Та одоо мутраа сунган түүний яс маханд хүрэх аваас тэр яах л бол таны нүүрлүүл ав хараах бизээ гэв. 이 사탄이 여호와께 대답하기를 이 가죽으로 가죽을 바꾸오니 사람이 그 모든 소유물로 자기 생명을 바꾼다고 말했습니다. Сатан юу гэж хэлсэн гэхээр арьсыг арьсаар сулдгоо. Хүн ч гэсэн өөрт байгаа бүхнээ амийнхаа төлөө өгдөг гэсэн байна. 이거는 이 가죽이라는 것은 우리 사람의 그 피부나 몸을 가리키는 건데 욥은 그런 그 이기적인 마음으로 자신의 생명이 안전하기만 한다면은 만약에 가축과 자녀들의 생명을 잃었어도 관계하지 않는다는 것입니다. 다시 말씀해주세요. 그러니까 욥이 자기 생명만 안전하다면은 가축이나 자녀들이 다 생명을 잃었어도 자기는 그거 관계하지 않는다 그런 뜻이란 뜻입니다. Тэгэхээр арьсыг арьсаар гэсэн байгаа. Тэгээ арьс гэдэг зүйл одоо хүний хамгаалж идэг хамгийн одоо гол том эрхтэн байгаа тийм ээ. Тэгээд хэрвээ арьсгүй болчихвол одоо хүний амьд гэсэн аюулд орно гэсэн. Тэгэхээр Йов болохоор одоо тийм амин хувиа хичээс өөрийнх нь амил одоо амьд байж их юм. Өөр л амьд байж ивэл тэр одоо эд хөрөнгө алдах, үр хөвгтөө алдах бол юу ч биш ээ гэсэн тийм амиа хичээсэн тийм итгэлтэй хүн шүү дээ. Тэгээ одоо та тэгвэл тэр амийг нь булаагаад авах гэж үзээ. Тэгэх юм бол тэр лав төвчгүй таныг хараанаа гэж одоо бас л одоо тийм муухай залчин зүйлийг хэлсэн байна. 그러니까 욥이 말하는 것은 사탄이 말하는 것은 욥이 자기 생명만 안전하다면은 뭐 재산이 없어지든 자녀가 죽든 상관하지 않는다 그런 뜻으로 말한 겁니다. Тэгэхээр сатан болохоор тэр Йовыг ямар нэгэн аргаар одоо буруутгах гээд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бүр арга залин ч гэсэн бүр нарийн болоод Йовыг юу гэж бүтээгсэн бэ гэхээр тэр одоо амин бүтэн байгаа мэ чинь танд мөрөгөхгүй гэд яах вэ блээ дээ. Тэр бол тийм л аминцхан хүн шүү дээ. Тэр хүүхдээ алдах, тэр эд хөрөнгөө алдах бол түүний хувьд юу ч биш. Өөрийнх нь л амин бүрэн бүтэн байж ивэл тэр бол тэр хүүхдүүдээ эд хөрөнгөө юм чинээд боддгоо хөөн гэсэн байгаар хэлсэн байна. 자, 그러므로 이제 그 욥의 그 몸을 치게 되면은 하나님을 공경하지 않고 하나님을 욕하고 떠날 것이라고 사탄이 두 번째로 참소한 겁니다. За тийм учраас одоо та бурханд хандаж та одоо түүний биеинд нь хүрээ. Тэр амь насыг нь одоо амь насанд нь занал хийлээ. Тэгхийн бол тэр яг үнэн төрхөө ил гаргаж таныг харааж зүгэх болно гэсэн байна. 사탄은 이렇게 사람이 보통 육신의 생명을 귀하게 여기기 때문에 육신을 치기만 하면은 이제 하나님을 공경하는 그 영적인 신앙은 다 내놓을 것이다 이렇게 주장한 것입니다. Тэр хүнд одоо хамгийн эрхэм зүйл гэвэл өөрөх нь амь нас байдаг хүн одоо амьдаа хайртай байдаг шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь одоо далимдуулаад сатан одоо тэрийг нь булаагаад авчгаа. Тэрэнд нь одоо аюул занал ингээ учруулах юм бол хүн одоо яг жинхэнэ төрхөө гаргаж тэр амиа хамгаалахын тулд бурхныг ч гэсэн одоо харааж зүгхээс сийхгүй. 이렇게 사탄은 우리 인간의 약점을 다 알고 또 성도들을 넘어뜨려 하기 때문에
사람의 지혜와 힘으로는 사탄의 지혜와 그 계획을 감당하지 못합니다. Тэгэхээр сатан болохоор хүнийг бол дэндүү сайн мэддэг. Хүний дээр сул талыг ч гэсэн маш сайн мэддэг учраас хүн бол өөртөө байгаа мэрэгэн ухаанаар, оюун ухаанаар бол тэр сатаны ухааныг бол дээшлэн гэж байхгүй. 요한복음 12장 25절에 보면은 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 거라고 그랬습니다. Иохан 12-ийн 25 дугаар эшлэлдэр Есүс юу хэлсэн бэ гэвэл өөрийн амийг хайгч нь тэр амиа хүртэл алдах болно гэсэн байна. 근데 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존한다고 그랬습니다. Өөрийнхөө амийг хайрлагч нь тэр амиа хүртэл алдах болно. Харин өөрийн амийг одоо үзий ядагч нь, үл хайрлагч нь өөрийнхөө амийг үрд мөнх хадгалах болно гэсэн байна. 또 마태복음 16장 25절에도 보면은 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위해서 제 목숨을 잃으면 찾으리라 그랬습니다. За мөн Матай 16-гийн 25 дээр бас Иесус юу хэлсэн бэ гэвэл өөрийнхөө амийг аврах гэсэн хүн болгон тэр амиа алдах болно. Харин миний төлөө өөрийнхөө амийг алдагч нь түүнийг эргүүлэн олж авах болно гэсэн байна. 그래서 성도는 이 육신의 생명을 내놓고 예수님을 따라가야 영적인 생명을 받고 잃어버리지 않는다는 것입니다. Тэгэхээр итгэгчид бид нар бол Есүс Христийн төлөө өөрийн махан биеийн амиа үл хайрлах юм бол сүнсний амийг бид нар олж авна гэсэн үг юм. 네, 육신이 생명이 더 소중하냐, 영적 생명이 더 소중하냐, 그겁니다. Тэгвэл бидний хувьд одоо өөрөөсөө асуух зүйл бол энэ махбодын ам илүү чухал уу, сүнсний ам илүү чухал уу гэдэг асуултыг асуух хэрэгтэй. 뭐가 더 소중합니까? Аль нь илүү чухал вэ? 육신의 생명입니까? Махбодын ам уу? 영적 생명입니까? Эсвэл сүнсний ам уу? Сүнсний ам. 영적 생명. 당연히 영적 생명이죠. мэдээж сүнсний ам бэ. 왜냐면은 шүү дээ. 우리 육신의 생명은 어쨌든 언젠가는 죽게 돼 있습니다. Ягаад гэвэл бидний махбодын ам бол хизээ нэгэн цагт үхэн гарцаагүй. 세상에서 영원히 살지 않습니다. Бидний дэлхий дээр бол тэгэж мөнхөд амьдарч чадахгүй. 때가 되면 다 이제 육신은 죽어서 이제 육신은 다 죽게 돼 있습니다. Цаг нь болоход энэ бие махбод гэдэг бол өөхөх тавьсантай. 그러나 우리 영혼은 영원히 죽지 않고 하나님과 같이 살게 됩니다. Харин бидний сүнс бол өөр. Бидний сүнс бол өөхөхгүй үрд мөнх эзэнтэй хамт амьдрах болно. 만약에 육신의 생명이 아깝다고 해서 자기 육신의 생명을 보존하려고 하나님의 말씀을 어긴다면은 육신은 어느 정도 더 살 수 있습니다. Хэрвээ бид нар миний махбодын ам илүү чухлаа, хайран байна гэд махбодын амиа хайрлаж байгаа нь ингээд Бурхны тэр үннээс салаад Бурхны үгийг үл таамаглаж амьдрах юм бол яг махбодын тэр амиараа нэг хэдэн жил амьдрч болох юм л да. 그렇지만 어느 정도 더 살지만 영원히 살지는 않습니다. 또 언젠간 죽습니다. Тодорхой хугацаанд амьдралаа ч гэсэн үрд мөнхөд амьдрч чадахгүй цаг нь болоход тэгэл нэг өдөр өгөхөд өгнө. 그러나 말씀을 지키기 위해서 육신의 생명을 내놓는다면은 그건 영원히 하나님 앞에 가서 영원한 상급을 받게 되는 것입니다. Харин сүнсний амиа хамгаалахын тулд сүнсний амиа илүү одоо авчилтгийн тулд махбодын амиа хүртэл одоо золиослохоос буцахгүй байх юм бол тэр хүн сүнсний амиараа эзэн бурхантай үрд мөнх амьдарч чадна. 그러나 육신의 생명을 보존하기 위해서 하나님의 말씀을 버렸다면은 그건 하나님 앞에 가서 영원히 부끄러운 자가 될 것입니다. Харин тэр махбодынхоо амийг
хамгаалж байгаа нь ингээд эзний үгээс салах юм бол эзний үгийг үл шоох юм бол тэр хүн хожим бурхны өмнө очлоо ч гэсэн маш их ичгүүрийг амсах болно. 우리가 세상에서는 뭐 잠깐 살다 가지만은 하늘나라에서는 영원히 사는 것입니다. Яг тэгэл бид нар энэ дэлхий дээр бол түр зуур амьдраад буцна. Харин мөнхийн улс Тэнгэрийн хаанчлалд бол бид нар үрд мөнх амьдрах юм. 우리가 세상에서 부끄러움을 당하는 것은 잠깐뿐입니다. Энэ дэлхий дээр бид нар одоо эдэлж байгаа биднэрт ямар бид нар ичгүүрт орлооч гэсэн тэр нь л түр зуурхан л ичгэд хүрдэг. 그러나 하늘나라 가서 받는 부끄러움은 영원한 것입니다. Гэтэл Бурхны хаанчлалд очиод бид нар ичгүүртэй байдалд орох юм бол ингээ Бурхны хаанчлал руу ичгүүртэйгээр орох юм бол тэр ичгүүр бол үрд мөнх үргэлжлэнэ. 그래서 하늘나라에서 하나님 앞에 칭찬과 영광과 면류관상을 받으려면은 이 땅에서 하나님 말씀을 잘 지켜야 됩니다. Тэгэхээр бид нар хожим мөнхийн улсад очиод мөнхийн улсад ичгүүргүйгээр очиод Бурханаас сайшаал магтаал алдар өргөмжлөлийг хүртье гэж бодож л байгаа бол энэ дэлхий дээр амьдарч байх хугацаанд Бурхны үгээс салахгүй, Бурхны үгийг хаяхгүй байх ёстой маа. 이렇게 사탄이 하나님께 욥의 그 육신을 치면은 반드시 욥이 욕하고 하나님을 대면할 것이 하나님께 욕하고 신앙을 떠날 것이라고 말합니다. За тэгээд сатан бурханд хэлсэн байгаа те та тэрний аминд нь те ясмаханд нь хүрээч. Тэгэх юм бол тэр гарцаагүй таны нүүрлөө нулимж итгэлээсээ холдох болно, салах болно гэсэн байна. итгэлээ авах болно гэсэн. 네, 하나님께서 욥이 그런 사람이 아니라는 것을 알기 때문에 사탄에게 그것도 허락합니다. Тэгээ бурхан бол тэртээ тэргүй Йов тэхгүй гэдгийг нь мэдэж байсан учраас итгэлтэйгээр сатанд түүнийг зөвшөөрсөн байгаа. 네, 6절 말씀 보세요. 6-р эшлэгийг харъя. 네, 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그를 내 손에 붙이노라 오직 그의 생명은 해야지 말지니라 그랬습니다. 6-р эшлэл тиймээс эзэн сатанд тэгвэл харагтун түүнд байгаа бүхэн чиний мэдэлд байна. Гэхдээ түүний аминд л гараа бүү хүрэг гэжээ. 하나님께서 사탄에게 이제 사탄의 손에 욥을 맡겼습니다. бурхан сатанд дахиад Йовыг даатгсан байна. 그러나 그 생명은 해야지 말라고 그랬습니다. Гэхдээ түүний одоо биеийг нь даатгсан болохоос ш одоо амь насанд нь бол чи хүрч болохгүй гэж хэлсэн байна. 근데 욥의 육신은 사탄에게 맡겼지만은 절대로 죽이지는 말라는 것입니다. Йовийн махбод биеийг нь сатанд зөвшөөрсөн өгсөн даатгсан боловч амийг нь бол даатгаагүй амьд нь хүрч болохгүй гэсэн. 사람의 죽고 사는 것도 하나님의 손에 달려 있는 것이지 뭐 사람의 손에 달려 있지 않습니다. Хүний амь нас гэдэг бол бурхны моторт байдаг болохоос хүний гарт хүний моторт байдгүй маа. 뭐 사람의 손에 의해서나 아니면 또 다른 것에 의해서 사람이 죽는 것도 하나님이 허락하는 한도 내에서만 되는 것입니다. За яг нөгөө хүний гарт амиа өргөцсөн хүмүүс байдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр ч гэсэн тэр хүний гараар тэр хүний амийг одоо хөнөөлөхийг бурхан зөвшөөрсөн учраас л тэгэж одоо амин тэр хүний гараар хөнөөгдөж байгаа болохоос ш ерөөсөө одоо хүн өөрөө дур мэдэн хүний амийг булаач чадахгүй. 그러니까 하나님께서 이렇게 욥을 많은 고통 중에서도 죽지 않게 하신 것은 마지막에 복 주시려는 뜻이 있기 때문입니다. Тэгэхээр бурхан сатанд ингэж Йовийн биеийг хүртэл ингэж биенд нь хүртэл хүрэхийг зөвшөөрсөн нь бол хожим бүрч илүүгээр өрөөхийн тулд юм. 이제 사탄에게 허락한 것은 첫째는 물질 다 없어지게 만들었죠. 두 번째는 자녀들 다 죽게 만들었습니다. 이번에 또 세 번째는 바로 욥의 육체를 치게 만든 것입니다. Тэгэхээр
Бурхан сатанд одоо Йовын юуг одоо юунд хүрэхийг халтахыг зөвшөөрсөн бэ гэхээр нэгдүгээрт бол эд хөрөнгөнд нь халтахыг зөвшөөрсөн, хоёрдугаарт нь л өрөө хүртэд нь халтахыг зөвшөөрсөн, гуравдугаарт нь одоо Йовын өөрийнх нь биеинд халтахыг зөвшөөрсөн байна. 여기서 보면은 사탄도 언제나 하나님의 그 제한을 받고 있다는 걸 알 수 있습니다. За тэгээ энэ бүхнээс харахад бол сатан ч гэсэн эцээ эцэст бурхны одоо тэр эрх мэдэлд ор, захиргаанд ор байдаг байх нэ гэдгийг харж байна. 즉 하나님께서 허락하신 한도 내에서만 할 수 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл сатаны тэр бидний эсрэг хийж байгаа тэр явуулга тий ажил нь ч гэсэн бурхны зөвшөөрсөн хэмжээнд одоо хийж чаддаг байгаа. 그러니까 재물을 치는 것을 허락했을 때는 재물을 쳤습니다. Эндээс ч гэсэн харахад эд хөрөнгөнд нь хүрч болно гэж зөвшөөрсөн учраас эд хөрөнгөнд нь хүрсэн. 또 욥의 그 자녀들을 치는 것도 하나님이 허락했을 때 욥의 자녀들을 죽게 만들었습니다. За тэгээ хүүхдүүдийнх нь хувьд ч гэсэн бурхан зөвшөөрсөн учраас л хүүхдүүд нь алдаж хүрч чадсан байна. 그래도 믿음을 지키니까 이번에는 사탄에게 이 욥의 육체도 허락했습니다. Тэгсэн ч гэсэн Йов итгэлээ сахин хамгаалсаар байсан учраас энэ одоо буюу 3 дахь удаад сатан бүр илүү ахаад одоо Йовын биеинд нь хүрэхийг одоо шаардсан байна. 그러나 생명은 오직 하나님만이 주장하신다는 것입니다. Гэхдээ амь нас гэдэг бол зөвхөн одоо бурхны мэдэлд байдаг. 사람이 제일 두려워하는 것 중에 하나가 바로 죽음이잖아요. 죽음. Ер нь бол хүмүүсийн хамгийн их айдаг зүйл бол үхэл шүү дээ, тийм ээ. 보통은 죽는다고 하면 다 두려워합니다. Ихэнх хүмүүс бол үхэн гэхээр айдаг тийм. 그러나 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. Харин бид нар бол үхлээс байх шаардлага байхгүй. 왜냐? 이 죽음도 바로 하나님이 주장하시기 때문입니다. Яагаад вэ гэвэл үхлийг ч гэсэн бурхан захирч байдаг учраас. 하나님께서 죽기로 예정되지 않은 사람은 아무리 죽을 일을 닥쳐도 절대로 죽지 않습니다. Бурхан үхүүлэхгүй гэж шийдсэн хүн байгаа бол одоо тухайн нөхцөл байдал ч юм уу тухайн цаг хугацаанд ярьж байгаа шүү дээ. Бурхан үхүүлэхийг зөвшөөрөөгүй бол ямар ч одоо үхлийн аюултай тулгарсан ч гэсэн тэр хүн амьд болно. 보통은 죽인다고 하면은 하나님 말씀을 양보하는 사람들이 많습니다. Одоо олон хүмүүс, ихэнх хүмүүс тийм ээ одоо хэрвээ чи одоо энэ бурхны үгээс татгалцах юм бол энэ итгэлээсээ татгалцах юм бол чамайг татгалцахгүй бол чамайг ална чи одоо үхэн гэж хэлэх юм бол олон хүмүүс одоо итгэлээсээ татгалцдаг. 그러나 참으로 믿음 있는 사람은 죽인다고 해서 말씀을 양보하지 않습니다. Гэтэл үнэхээр жинхэнэ итгэлтэй хүмүүс бол хичнээн алан хятна гэж сүрдүүлсэн байлаа ч гэсэн итгэлээсээ урагддаггүй бурхны үгээс нүур буруулдаггүй байгаамаа. 우리도 죽을까봐 걱정하지 말고 하나님 말씀 잘 지키는 그런 성도들이 돼야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн мөн өглөөс айлгүй те өгчихвээ одоо намайг алан хятна гэлээ гэж одоо хийд юм бэ айлгүйгээр эзэн бурхны үгийг эцээ хүртэл захин биелүүлдэг байх хэрэгтэй. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다. Өнөөдрийн хичээл ингээд өндөрлж байна. Тэгээ маш сайн байлаа. 혹시 뭐 중간에 뭐 들어오신 분 있어요? За дундуур нь орж ирсэн нэмэгдсэн хүн байгаа байлоо. Байхгүй. 없어요. 예. 하여튼 수고하셨습니다. 그 다른 교수님들은 쉬는 시간을 몇 분씩 주시나요? 저는 10분 정도. 네, 맞아요. 10분. 네, 그럼 네네. 예, 그래요. 네, 그러면 또 한 주간 동안 잘 지내시고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네. 자, тэгээ 7 хоногийг 다음 주에는 참 제가 휴강입니다. 참. дараагийн 7 хоногт болохоор багш юу орохгүй. 부강은 하셨죠?
보강했습니다. 네. 네네. 다음 주에 우리 Багш нэг 수련회가 багш 있어서, 심리. хичээлээ нөгсчихсэн байгаа шүү дээ. Дараагийн 7 хоногт нөгөө өөр ажилтаа гээд түрүүчийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр билүү? Эхний 7 хоногийн 5 дахь өдөр болов хичээлээ нөгсөн байгаа. Тэгэхээр дараагийн 7 хоногт багш өнөөдрийн цаг 4 өдрийн үдээс хойш орохгүй гэсэн үг. 네, 그러면 또 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. За тэгээд тэрний дараагийн 7 хоногт уулзцгаая гэж.